pusing aing yang anu aya lah. Jangan koy. Anggeus ya. Apa yang tangan kamarnya? Sia, anak buah Sia. Keaman, ayo na. Jaksa sia. Ye, Sia, ayo kalau pernah. Wah, ini Aya bukti naon sia? Ayah. Mana aing coba hayang. Wah, ini warung ketayang gua. Ayo coba. Wah, Namun wah. aing bodaran sia. Ya, wah, ini lawan ada Sia gede dia. Ayo masuk suka. Ayo. Ayo mana dia? Ayo tanya ke dia. Pengemudi, ayo. Nah, Kang, kenal dia. Selamanya kan ada diganggu ya. Diganggu. Anak buah ayo dah, si Barjo. Dong heula. Nanti titip bae kumaha. Bener tuh Ucup. Kusuk. Bukti na aya eueuh. Tanya ke Modi. Bener teh mah. Ayo bukti nama orang can lieu can pasti pokoknya nama kos sama anak buah Kang Barjo yang ngomong nama. Lain okos-okos mah. Soalnya kunaon? Aing ngaranna nuduh teh nya sorangan. Aya konsekuensi nama. Ya ieu mah lain nuduh, da aya duaan ya. Anu sok malakan we di dieu teh. Si Ucup ongko. Namun bener si Ucup nyekutan ku didinya. Aing dijual lagi. Bodaran ku Ucupna. Soalnya selama ia dagang kampung budaya, gak aman dah. Gak aman. Saya seorang di dia pengurus kampung budaya. Kemana? Kadang lain akang wae. Oh. Saya gini dia ikut andil. Lamun saumpamana iya bener si Ucup, bodaran si Ucup nak ku aing enak-enak. Ya heuh, kudu diterep. Tukeun ya. Oh. Ayo si Ucup nang tangan ku aing. Ayang sok kayak tangan lo. Udah ka Mang Udi, selama ia diganggu ku anak buah si Barjo kan? Si Usup. Bener. Nah, kadang gitu. Kadang heula ulah sok tunjuk-tunjuk ae teueun aing. Oh. Pakai etika dia yang ngomong. Yang lima sakos itu, di kan tangan lo. Ucap-ucap wae. Kang kumaha ribut. Urang rek gebel pakadus ya macana.